Get division clear to the in Savai in Chibai Fekule, to guard Chung Long Lai District Hilton Langsar so they don't clear home. Union Minister of State for Food Processing Industries and Jal Sakti Pu Prahlad Singh Patelan Long Lai Atlo. Zoram Drivers Union Sub Headquarters Long Lai Butumin Road Safety Week Hmundang Manani. Bangladesh Ramchung Puina Avanga Sahim Nazongaral Dan Long Lai District Parvatria Mi Zani Sungkwa Panga Atomek 125th Constitutional Amendment Bill sang Hisong Pagwahi Kantingengi Nonani Union Minister Prahlad Singh Patel PhD quarters Sakchatna Turmunma Laina Rural Lights Wani LWA John Head Hill Thinky Switchwagni Turin to the Onion Tilal Biak Sungigani Atuna Zansin Kim Chang Zokin Union Minister of State for Food Processing Industries and Jal Sakti Pu Prahlad Singh Patelan Long Clayat Law. Union Minister of State for Food Processing Industries and Jal Sakti Pu Prahlad Singh Patel Chuan Tholeni Khan Long Clay District Lo in Mampui Khwa Amhuna Lo Baka Long Claya Sorkar Lai Puirwa Manat Noya Mason Na Tho Shang Shang Centrally Sponsored Scheme Clear Hovin Head of Office Day Review Meeting in Puya Lai Autonomous District Council LDC Official Tele Tlomngai Pol Tenen Income Hona Hun Abuat Saibok Union Minister of State Pu Prahlad Singh Patel He State Protocol Officer Puke La Tlom Lovat Chuan Lo Choi Omin Long Clay Helipeta Long Clay Borsat Charge Lamek to P. Marilyn Razakum Thangi Hovin District Administration Le Police Lam Official Tele Long Clay District BJP Try to Ten and Lodong Song Ani Union Minister of State Hian Mampui Khwat Lo in Community Hall Khotlang Mipui Tenen Income Ho Na Hun Buat Sai Ania He Huna Hian Union Minister of State Chuan Thu Soin India Rama District Na Fualte Choi Kan Tuma Sorkar Lai Pui Malak Na Union Minister Ten Thingtlang Khwa Akal Chilin Andin Hun an Enfia Mek Ti Asoya a Ministry and Kol Hwaya Malak Na Tar Langin Jal Jivan Mission JJM Hwaya Intinin Mani Ina Tui An Her Ho Thei Na Tura Sorkar Lai Pui Achanga Malak Na Mek chung chang le ei tur song bol na food processing lama tuite chan puina na sarkar lai pi bra man na anei sang sang te atar langa mi puite chu sarkarin anta na ham thatna adwante chhor thei tur an dikna le an chan vo she changa bo sui thin turina cha ani He Huna Hian Mampui Khatlang Shwai Tu Tele Mi Puiten Andin Mun Lo Shil Fein An Momote Union Minister of State Hena Hian An Lo Thena Union Minister of State Hian Government Middle School Mampui Potlo In An Sikula Tuida Kholna Le Intierna Din Munte En Fia Mampui Khodaya Lai Typical Village Lo Bokin JJM Noya Long Klaya Changa Mampui Khwa Tuipek Na Tur Long Klai Le Mampui Inkara PhD Lamin Tuipai Phum Na An Tho Mek Chu A En Fia Bok Hen na hi March Sakni Somni Pathum Ralma A Thozo Man Besi Ani State Sarkar Noya Department Official Tenena Long Clay DC Conference Hall Review Meeting Board Saya Borsapi Marilyn Razakum Thangi Chuan Long Clay District Din Muntlang Puile District Chunga Sarkar Malak na Langsar Zwalte Alemnen Interim Report Apea Union Minister of State Pu Prahlad Singh Patel Chuan Enkal Ministry Food Processing Industries and Jal Sakti Noya Mi Pui Ham Thatna Torra Manna Chatak Tak Pradhan Mantri Kisan Sampada Yojana Le PM Formalization of Microfood Processing Enterprises Scheme Ni Pungtlang Puitar Langin Long Clay District Mi Puiten Ansor Theinan Official Kalkhom Tichu Theitop Chaturina Cha Eitur song bol na food processing industry chu azon na thatak ani thu sain atui mi te tan chuan ministry a mani in proposal po thelu tlang thei ani thu sai ani Union Minister of State Hilai Autonomous District Council LDC Town Committee Chairman Pu Sang Huliana Mwalchin Hovin LDC official te po in hu in anena hian LDC mamo sang sang an thlena tlomngai pol then khat po in hu in mamo an nei te anena hian an thlen bok ani Hemin Hu Hian Union Minister of State Pu Prahlad Singh Patel Chuan Aizol Panin helicopterin Long Clay hi achwa san le ngal ani Electoral Roll Observer Hovin Special Summary Revision Sang He Somni Pathum Chung Sang Soi Hawani
electoral roll special summary revision sang ni somni pathum nei mek chungchanga thotan ni khan electoral roll observer pilazar moye IAS and Deputy Secretary chuan longtlai tlo in election official te booth level officer te political party le tlomngai poll IO te meeting ane pui electoral roll special summary revision chungchang meeting circuit house abwat saya pilazar moye chuan longtlai district electoral roll fill file le risela theina na official BLO political party le tlomngai poll te tho hona thatak ahmun nge ya ahmu thei chu lom amati thu sain electoral roll than dikle fill file tak nei turin roll a chuang tur dik tak te an chuana a chuang lo tur te an chuan lo apoimo ani atia longtlai district chu ramdang nen ram ri thui tak in tom na ani awang le tun naya ral tlan engi mozat an lo lu awangin electoral roll buat sai chungchanga phimphur atul zwal ti soin electoral roll rin tlak om theinan revision le continuous updation a political party le tlomngai poll te chu thei top chua official te chan pui zel turina so mani electoral roll observer hova meeting a hian longtlai district election officer charge lamek to pi Marilyn Raza khum thangi chuan draft electoral roll din hunle special summary revision nei meka malak na tlang pui asoifia a ERO le AERO ten electoral roll atana hearing an kalpui dan report pe in zona le chan na hun manani a electoral roll dik le fil fai tak om theina na malak chun som zel dan tur te soi ho ani bok special summary revision sang hi somni pathum kalpui me ka hian draft electoral roll a longtlai district assembly bial pathum tuichong longtlai west le longtlai east vote nei mi pa singli sangthum zathum somkwa pali le mi cha singli sangthum zaruk paruk anwai mi sing riat sang sari an oma lubel pai inson le siam thatu tetan December ni riat sang hi somni patni thleng hun hon ni in January ni som pathum sang hi somni pathuma final electoral roll chu tar chwa tur ro man ani chongte area cleanliness association hwai hotin chongte khopum pui final natlang buat sai ani ninga ni khan chongte area cleanliness association hwai hotin chongte khopum pui final natlang buat sai ani chongte area cleanliness association president pu bonila sangzwala chuan December le January thlanni chunga veng fai inti siak na chutan ani thu soin malak na sang sang po kalpui sel an don ani atia chongte khopui chung final le thiang limna lama mi puite mason theinan ma an lak zel tur thu soin natlang an ko chu village council how to tele mi pui po in an thlop thale ti soin chongte kho chung village council level veng fai inti siak na kalpui na loman thatak buat sai ani tur thu sei bok chongte khopui final le thiang himna lam malak na kalpui tur hian chongte area cleanliness association dinin civil SDO shat puina in malak na kalpui ani a chongte khochung village council pariat tele NGO sang sang te joy om na nen natlang nei ani ninga ni an hatlanga hian VC sang sangin an veng chung chho ti fain an hatlanga school sang sang a zir light thatnem tak an tel bok hen hatlang run puina ya hian mi sangthum zanga vel zet an thok chhuak ani Zoram Drivers Union sub headquarters longtlai Bultumin Road Safety Week honna hun man ani ninga ni jingkar khan Zoram Drivers Union sub headquarters longtlai ten Road Safety Week honna hun ariopaki bazar venga man ani a hehun hi pi Marilyn Raza khum thangi additional DC chuan khwalian ni in hong khwalian pi Marilyn Raza khum thangi chuan tu hnaya Mizoram lir thei che chuan na sha tur atam chho hle thu sain driver te chu nun na le thi na chongchanga mo phur tu poi mo tak ani awangin lir thei an khalaya har sat na thleng thei mutchwak ri thei thil le in thla da na laka in thiar filima phimkhur tak le him taka an passenger te an thlen na tur mun shwai thlen chu an na poi mo ber ani ti shereng turina cha ani hehuna thu sei tu dang pu Joseph lal than sanga pachwau NVI longklai chuan DTO office longklai honni December ni so pali sang hi pasari atanga December ni sari sang hi somni pani thlenga longklai district a motor registration ti to za chu sangkwa somruk paruk ani thu sein kumin January sang hi somni pani atanga December ni sari thlengkhan motor zariat somruk registered ni in driving license zariat somrat pakwa pek chu ani a learner license sangkha changa somnga pani pek chu ani thu soi pu Joseph chuan lir thei pun chaklain kan kong puite azau bel to lo awangin lir thei khal tu te an fim khur zwala ngai thu soi bok Arabakia Road Safety Week honna income hi pu bi zau than trauma president ZTU sub headquarters longtlai chuan kai shwaya pusi ro chungnunga president Mizoram Government Drivers Association longtlai district chuan mi puite le lir thei khal tu te ta na sha tur poimo soifia na anei bok
Bangladesh ram chung boy na awanga sahim na zong ral tlan Longklai district Parvatria mi zani sumkwa panga an omek Tholeni khan chongte civil SDO Dr. Manesya Khai me chawchuan ral tlante omna Parvatri atloa Refugee Management Committee ten lodong songin an har satnate an soi ho Refugee Management Committee Secretary Pulal Ramwana chuan ral tlante omna tur sakme kania sakzo ani hnuwa dalu ngal an nidona erong bol na tur bungbel an nei lo thosoin damdoi engle tuilama har satna an nei thosoi bok Pulal Ramwana chuan pathian nikalta khan mi za somni vel lo lut omin heng mi te BSF lamin an danbe awangin khochung lo lut theilovin Bangladesh lama an let le vek thua soibok chongte civil SDO Dr. Manesya Khai me chawchuan an har satnate chu theitop chua sutkian ani theinan malak pui tum thu sain SDO hian ral tlante omna hmun sang sang atlo chuak veka ral tlante omna tur camp an sakmek po tlo in an mamo turte ngai twa pui theiturin ram manna siama ral tlan lo lut bel om thei ani awangin parvawan lampo an lo inrin lok theinan ram manna siam pui bok chongte civil SDO hian Refugee Management Committee hena chanpui na sumfai a hlan ngal ani Chanchin bot sai lai thlengin Kuki Chin National Army le Bangladesh Army te inka awanga Bangladesh atanga Mizoram chung Parvatri Longklai district asahim na zong lo tlan lut mi zani sumkwa panga an omme kani 125th Constitutional Amendment Bill sanghi sompakwa hi kan tingenge donani Union Minister Prahlad Singh Patel Union Minister Prahlad Singh Patel MOS for Food Processing Industries and Jal Sakti chuan Tholeni khan Longklai BJP office lo in party mi puite ma thusoi na ane BJP Lai Autonomous District Headquarters Longklai Office atlo na a Union Minister Sri Prahlad Singh Patel chuan vo innia inthil nga hlel 125th Constitution Amendment Bill sanghi sompakwa hi kantingenge dona BJP chuan athil tiam to chu atihlo tlengsel thina chuwangin he thil po hi kantingenge dona ni ati Union Minister chuan ka Department Enkolmek Jal Sakti hnaya India rama thingtlang khwa kilkhor ber thlengin tui intur thiang hlim intina herho ani theina turin malak me kani a Mizorama po jal jivan mission JJM hi kalpui me kani a chuwangin he thil hi engchen nge malak ani to shadu in karon kal ani ati a nakum march thlakyan JJM hnaya malak na te hong turin karon kal le don ani ati bok tin he malak na kalpui me ka hian thil diklo a om ani chuan action kala ngal don ani ati bok Union Minister chuan Prime Minister Pu Modia kai shwai sarkar chuan namhnai hnung le tlem sok te angai sak ema din hun tha an dina an hmutur ang mason na pek hi athil tum lian ber ani atibok Union Minister Hipuje Singur Loya Senior Vice President BJP LAD Puti Zakunga MDC State BJP Vice President le Pizo Zami General Secretary Mahila Morcha ten chonglom na thilpek an pe a hetianga lai fa te ngai poimo a kan ram leilung min ron tlo a mason na tho mek min ron ngai ven sak tu minister kan nei hi kan chuang le ani ti in achunga lom thuan soi ani PHL Ratkima Executive Secretary LADC chuan Bualpui Anji Sangaw le lungtian tlo in LADC hnoya thoktu tenen income ho na an nei Executive Secretary PHL Ratkima hian ningani khan LADC office sub headquarters Bualpui Anji atloa Puzirland tluanga tinther Revenue and Settlement Officer sub headquarters Bualpui Anji le thoktu dangten lodong sungin income ho na an nei PHL Ratkima chuan District Council hmaya thokte chu state le central sarkar hmaya thokte nen dinhmun in angreng an ni thu sain dinhmun hniam zo ka oma in ngai an om thina an na thole mo phurna in ang lo lai ero an na tho na hmuna zirina om thei thu saya mani mazona ti tur om ang te thanim ngai taka thok tur le ram le namta na thok an ni angin theitop cha a thok theu tur le office hun bi ngai poimo turina cha a EPF an man mek chu arin tlaka an poisa da te a him thu le EPF hi thok tu ten an chhor changkai thiam to hle a changkai zo ka chhor changkai a mason puizel turina cha ani Hemini Vekhan Executive Secretary Han Sangaw Division Office at Longhala, PF Biaksanga Revenue and Settlement Officer Kai Shwaina in LADC Nwaya Thoktu Tenen in Komin. PHL Ratkima ES Chuan Sangaw Division na staff te chu Lajong Thiam le Mangdeu Fek Anni chu Fak Omati Thule Mang Warzel Turin Acha a Thoktu Tenen Malak Ho Dan Turte an Soi Hawani.
PH rat ki mahian sir top ni khan lungtian tlo in pusi than chuma assistant revenue and settlement officer lungtian division le thoktu dang ten lo dong songin an inkoma PH rat ki ma chuan staff te ne na in mershat na chazok an nei theina na tlo ani thu sein political thilawanga staff te chu action lak ngai omlo tura adu thu sein thoktu te chu kong eng ki ma rin omle taima taka thoka office kal ngai poimo turina chapok ani executive secretary hi pukela thanzara senior revenue and settlement officer le pukela romoya dccf ten antoi omani PhD quarter sakchat na tur nuhma laina a ru lai chwa ani LWA chuan he thil thleng hi chui chuak ngai turin thu nei tu te an ngen December ni rup thole ni khan PHE department longlai Watson division quarter thar sakna tura ru lai chwa ani a ru hi quarter hlui veranda zone noya bankhur lai nalama hai chwa ni in meche kon hnai le ke korte elastic nia rin mo tel ani awangin mecha ani nge rin ani hemi chungchanga hian LWA general headquarters longlai chuan sir top ni khan thu chwa siamin kho upa ti soidanin helai hun hi thlan mal ani ngai lo thule PHED quarter hi kumsang kha chakwa somrat pani bor vela sakani a ram hnoi ani chin thu antar langa tin ru ro hai chwa a kor hnoi le ke kor te chu aset ngei ani thule changkang tak nian sha thu soin he thil thlen hun hi ala rei lo hle tura an ngai thu antar lang bok hengba ka hian ru ro wa hian phuarna le moi charna ni om tak omte achang hian helai mana hian twal thana thleng ngei nian rin thu soin he thil thleng hi poyan ti thu soin ati tu chui chuak ngei tur le aphu tok shem na pe ngei tura thu nei tu te an du le be sei thu antar lang ani medical reports district hospital longlai district hospital a tunkar chung khan OPD en tir zong mi zathum samli pani an ni a damlo admit samli pakhat amin heng singa som pathum hinau pang an ni a nausen pathum an ombok tunkar chung khan emergency district hospital pantu mi somkwa pariat an omani laboratory test rang ti zat chan hi samni panga ultrasound ti zat mi som pakwa endoscopy ti zat mi pakwa le x-ray ti zat mi somnga pakhat an ombok tunkar chung khan district hospital operation room ni nei ni in napyang som pathuman umamithi pani an nei ani Christian hospital tungkar chung khan OPD en tir zong mi somkwa pariat ni a damlo admit somni pali omin hengjinga pakwa hinau pang ni in damdoi in atanga chhatir mi somthum pasari an neya tungkar chung in emergency Christian hospital pantu mi som parukan ani laboratory test rang ti za somthum paruk x-ray ti zat mi somni panga ECG en zat mi som patni anneya mi panga hena vaccine pe kan nei bok tungkar chung khan Christian hospital operation room sari nei ni in zaite na room sari anneya na pyang le mi thi annei lawa chanchin bat sai lai thlingin cabin rak patni annei ani LCMCN hospital tungkar chung khan OPD en tir zong mi za somsari paruk ani a damlo admit somnga omin hengji som pasari hinau pang ani a casualty case somni pali nein tungkar chung khan emergency hospital pantu mi som pasari an ombok laboratory test rang ti zat zanga somthum pathum ultrasound en zat mi somli pasari omin x-ray ti zat mi somli pasari le ECG en zat mi som pali an oma endoscopy en zat som pakwa ha en tir zat mi som pakwa omin mi pali in physiotherapy antibok tungkar chung in LCMCN hospital operation room som pathum nei ni in zaipui tum sari le zaite naw tum ruk an ni a mi pali hena vaccine pack an neya na pyang panni omin mithi pakhat an neya chanchin bat sai lai thleng in cabin rak pakhat an nei me kani POL reports Mizo Fat Filling Station a petrol ms liter khatcheng somkwa pasari le paisa samrat paruk ni in free sale a pek chwa ani petrol XP hi liter khatcheng zapali le paisa samli panga ni in free sale a pek chwa ani diesel HSD hi liter khatcheng samrat pali le paisa pakwa ni in free sale a pek chwa ani Mavula filling station a petrol ms liter khatcheng somkwa pasari le paisa samrat panga ani a tungkar chung khan lo thleng thar an nei lawa liter sangli zasari somkwa shal chwani in free sale a pek chwa ani diesel HSD hi liter khatcheng somrat pali le paisa som pakhat ni in tungkar chung in liter sing he sang he lo thleng thara liter sing thum sang sari zanga shal chwani in free sale a pek chwani LPG report
MS Kuma Gas Agency tungkar chungin MS Kuma Gas Agency ay rongbol na gas bur zarok samrat pali lo thlengin commercial gas bur lo thleng thar tur an nei lo thung chanchin bot sai lai thlengin khopo na ay rongbol na gas hi sem mek ni in lo thleng le tur be sei po khopo na sem sun som tur ani ang tuntin huna ay rongbol na gas hi bur khacheng sang khachan hi som panga ani a commercial gas hi bur khacheng sang ni zali som thum ani Khatizang khatungkar chungalong tlai district thil thleng langsar zwal kan khir hau thei ta chuni e